Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponitha. Aphlc Central Committee Organising Secretary Kursing Timung, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan Singhasan Constituency Arlo, Purtimi Akimang 2.0 Amayalong, JI Kathar IASK Thangnat Karbi Anglong Aradapan Raptek Tepu CEM Kaning J Aphuthak Organising Secretary Kursing Timung CEM Aphan Lamvoi Kipi. Thang Nipai Inquiry CRNI Aphlc Central Committee Asai Hemalong Aphlc Organising Secretary Kursing Timung Perangke Amai Kedopon Aphuthak Kaning Chepon Arnisi Nini Aprang Karbi Anglong Autonomous Council Purtimi Akimang 2.0 Longleapata Kironpon Amai Singhasan Constituency Arlo Along CEM Dr. Tuliram Ronghang Kaning Chepon Aphlc Amai Pu JI Kathar ke Longle Apatata Pitekte Lapen Ration Karta Pitekte Lapen Development Singhasan Constituency Arlo Thangnata Kachingtur Pitekte Pu Kehang Kasarlang ke Nelihin Pen Lamvoi Piponlo Ateke JI Kathar Asang Hoke Kunat Ajakong Penlo Longle Apata Kipi Un Ajakong Kedopo Lapen Kunat Ajakong Penlo Ration Card Eronadoy Lapen Kaprek Kunat Pen Ajakong Kedopo Ateke JI Kathar ke EM Takali CEM Takali Alangli Election Kiremtang Abang Pucho Kunat Ajakong Lo Lake Kaning Jaya Bangsi Kechok Che Pusi Timung Asang Ho CEM Aphan Karju Pedopon Lapen Puthot Karju Pontu CEM Ronghang Asang Ho Nanglita Mo Arnisi Power Mate Jakong Avelo Pulote Nangli Ration Card Piun Jima Longlea Pata Kipiun Ajakong Dojima Puta Karju Pedopon Kursing Timung Puthot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan Arsik Jitpen Karju Alamte Nangli Election Hidet Constitution Alo Oddong Semeketang Longri Longpat Lang Pemepo Ora Pemepo Kidu Keplang Heme Jangri do Anaphan Longri Arlo Kido An Akhaya Phanta Kanghon Isinatsi Langpon Pemepo Pu Asemik Kide Bonta Nona Panke Purtimi Akemang 2.0 Longleapata Kiranahu Jongsi BJP Aphan Vote Pipe Pulotangte Ration Card Arunadoy Lapen Kaprek Development Do Anta Ingthan Lor Popu Kaningche Laki Ning Duklo Pusi Perangkia Tingnopen Lamte Chepaklangpo Tangte Aphlc Organising Secretary Kursing Timung Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan Ningkang Samse Alamte An Angton Perangkia Tingnopen Kaning Jepon Alamte Alangli Le Arjupon Sinang News Report Karbi Anglong News Channel Ini nang alam tiabang kalau Patumi Singhasan Constituency along Purtimi Akimang Kolong Ami Padopon lo Alabang Suam Nilong Bangke Ceng Pen Kujuk Anta Jaya Kathar Saphan Lok Kasorsar Jalang Lialang Ledai Sigi Pudo Tuliram Ronghang Ke Hai Jaya Kathar Ke Ajatsa Anang Pitek Ke Aku Nang Pitaun Puselang Lisi Lamte Sige Dingge To Aho Jai Kathar Sablo ke power rabi alangli CM tagali, EM tagali, MSC tagali, lapen MP tagali, MLA tagali, ma minister tagali. Pasti sialam bangke tuliram ronghang ke haithan arjuing tu muarni si nanglita labang suang hoi penjong si avedet protang te nanglita piun e deji. Longle patat da piun e, ration card da piun e, contract bill da piun e, lapen nangli Sakurita piudi nang lit majok antara. Masih isialam bangke hadak manghume me mane khere bimelam do. Je BJP van vote pipe protang te ration card nang than labi bolang li kaning je polam do. Lasi lake CM kining je lam takali lake CM kining je out avail apen alang li ke lake constitution karkan usini alang li fan jonang ko kuat. He alang li semi ketang Alang li has siye manghoi kang niya ni pasalang li constitution or dong selang li semetang lo. Hala bangso semea bangke pilo puala so bangke
เมปีนี้เป็นแกในละบางทรงหอยกลางนี่เกนเลยเกจิดูเกลตุมพันเฮเมจังเรียตุมพันอารอนเต็งเป็น constitution เต็งเป็นสิ่งนี้ลังในตุมพันหลังปนโปกุเสียลังหดาลัมจักดูแต่ปีนี้ฮาลาบางโซลัมจักฮาลาบางโซ constitution ลังโซเซมิเกตังกลังในเชิงในดาลมาเสียลับางโซลัมจักดูกันตุนับเป็นอิเซียบางแกการเบียงลงอารัตชีนังจีลาบีจีพีเกลเกการเบียเคฮอตตูร์ปาร์ตี้เลยอิงลงอาโซเคฮอตตูร์ปาร์ตี้อาแต่ก็ปีละพุทธมรตังเด็กการเบียพันซีสิงหาสนเกการเบียตุมาเมจอริตี้การเบียตุมังบงสิตุมิลามกันยังเจกังสิงหาสนาราจงสิ90% โหวตนังปีเอ็ดโลพุทธังนังตุมาจัตตาเกจอยน้องปูจงสินังปีเป็กโลตังเตอาลังเลยตุมันเรซอนการ์ดไม่กังทันนังปูอิงทันเอ็ดนังปูกุเสียลังเลยMPเกี่ยยังลูเสียลังเลยอิงเชหังเด็ดเสียลังเลยกันยังเจลุเกลการเบียเคฮอตตูร์คลิมาคลังมาเกนอนราตุมิงไซนังปูนอนราตุมิงไซนังปูจงสิงไซเซฟโลตังเตitu tuh makian buang ke laki bantu nih tak itu paprang mungkin kedeji. Ate tuliram long hang la sonalam jong si ha bijar long taje nang tum hanai wikson FG pulang lening je nam hai ma penat deh. Kalau dah reson kan nang tum hanang than FG puning je nam hai ma bijar rela kopi linon. Heroni la pendam itu motor borbil long rongkut block 1 block 2. Ngono bosti halai long alang lening je nam hai ma. Jening tumhan bijar penang nai vekson lap popolang ning je hai ma hai den athe karbi athe ban selang iklam hai chot alang like inut ra la pilo BJP tum akong kang RSS tum akong kang pinan pot dasi karbi ang bong along talang ning je rang ko la si nilihin la pentum EPSL sehen ban ke alang liphan pin rem lo la sona siam aphan ke non ke wangji MLA election pen bangke BJP lapen tuliram ronghang alang election turi polang le fanta ki ong dung abut penang han parem dep nang pu pasi rat thurpak nei de lage rat thurpak si muluk doan arong arong campaign nam nei BJP han parem nai panutin na ningje hai nei jong si ningje hai het lo pangte nona so itum karbian bong kache plak bangke dokok pu tuliram ronghang ningje de lo kente non MP tum ningje de lo MP tum kaning je pelotang na avokas le pena tiga terapo rara tumhan itum long siam do itum api itum long MP do itum long MLA do pumang terapo itum long polis do itum long DC do itum long administration do pula bang soja kong cepak lang ko non wrong rat pan terapo la son abang puhan la sil itum Karbi Anglong social organization tum kat pak pensial lang tumhan non ke wangji election bangke parem dep nang pu pusi anutin ta dengkuanan pula mangke jong situ dengkuan pelo pelotante le to makhe ki sum do kok ni la pen itu te pa prang lo dia bangke la ke loving ji pasinon itu sinil check pen ni pading we de ji alang li pulo nitu reson card pi bom lo pilo ke joy pen sang da bang proxy lo pelotante lin thong ke brakho PCP bom lo pusitu ari tuliram ronghang penap di pen nang litum si lem zoan nang tum si cerai lap lo non tarik isiar ni penke tuliram ronghang amek ang den si litum sang ki pilin kon si pima pipe ma ke nang li mek ang den si litum nang paklang pi nang li mek ang den nang paklai jong si nang li res plang plate dat lo tang de nang yang hoi pen sun tugut nang li sun tugut la pen ni litum already disiapkan itu lah bang solo PL lo batai thom ni PL lo lasi action NA pelotang teli tu mangke la ke court tadam nang kokpo lapen tuliram ronghang la ra datum aphan karbia ra tumhan kidu kelak han BJP han vote nang pipe po ra putha kaning je reson card per amen ing thak et nang di bui po bang ke alang li against tamil tu mangke case pinang kokni lake la bangke lasi nang li kerema di pensi nang li ke jail aan ke cuy fan ciri di po ma cholo tuliram ronghang ke hai jail aan ke cuy phale nang ciri di po moi nang le karbia ke fan ke chene ka holo lama puthak la bang ke ing ton melu tapi la sona lam kaning jail lam ing ton melu nang li sia man mien ko nang li daya ta pikau ne no nang li urunu do ki pitang ho reson card ki pitang ho la pen long le potai pi lake nang po kia atangka pele nang li pigali nang po kia long le kali lage nang li hema long le ki pigali lage
lagi Karbi Anglong rada long le lagi Anglong soto rada long le nang li pil lan si para kan engel lagi nang li po khima la council long Aphan ge lagi na bang la sola mang si para kan nang li tuliram long ke hai kasi ano tim da jong da khai nai pu da khai nai kali protang le la sonam li tu mang bong lagi memede jilasi delikado kami social organization teman tak thurpak pen lam theje paklangi phasine chuning rilo asi kebang jia ni mena khemo ke method ke mesen jia tawar pan anu tin dal bang solam je paklangi phasine li chuning rilo la se pini kado kabe Karbi Anglong rat teman tak nili lam chuning ri sini lam the ri cheklo pardo Jipu Medical College and Hospital along 4 grade Voreng Anghoi termination letter alo awe pinpen bang trok chokomara tumaphan ingthan pen Karbi Anglong angkang pi arat ningke the parpik pen Jipu Medical College and Hospital along Karbi Anglong arlo Jipu rong sopiarlo nang bikoksi ke ongdu kidu kelak arwadatum 4 grade asakuri anke chongdatun long popu ningke the kedo penajok Voreng Anghoi 4 grade Anghoi anke chongdatun long lo sita kopi koson penajok lo ne pininganing kan 2026 nang kiluda hutke thangnat athimatham ave pinpen termination letter ave pinpen Voreng Anghoi Karbi akhai pin sobang kethom arlo sopimar banghini lapen inut keche aswatuma phan athimatham ave pinpen Voreng Anghoi ingthan penapotsi ningdukpen phirangke athengno lamthi chepaklangpo labang so akidu kisung ke phuatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM along chethandam lo nilitum Aphan thangna termination letter alo awe pinpen Voreng Anghoi ingthan petlo pu chethandam pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen lo epak nang petok dunsi Jipu Medical College and Hospital Authority arideng pidam lo Sita Medical College and Hospital Authority atum lamthe kethakpon nilitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM komatlo pukok penapot lamthe jutkok lopusi ningduk pen phirang kia thengno nang chithandu EC ningduk meme alam Karbi Anglong arlo kedoan akhe sita Jipu Medical College and Hospital kewan thek apot ratpen chehok piklo pima pulote keswa hutseta ke joy ke longpo lapen inut banghini atum Voreng Anghoi longdun popusi ning thelo sita non 4 grade Voreng Anghoi kelong tang anta nang ing than thai ke Karbi Anglong arat kedo an sita ning duk meme alamlo alang litum ghwati anta dam etlo labangso Anghoi puthot kachelong thu chi Aphan kachuningri alo sita pi pajur damlo sita thangnat lammarek re pusi ningduk pen kisung ke phuatum pen lamthi chepaklangpo Voreng Anghoi kang thana tumamen biju tokbi rai komrong phar jiten rong phar kanindra kakoti miss misila kilingpi miss rubina tokbi pi alangli tum hello Jipu Medical College and Hospital along 4 grade Voreng Anghoi pen kangthan pon atum tangti alang litum pen alam thile archuik sina News report Karbi Anglong News Channel Autonomous Councilor CM Sarot taka amar swali Robina Tokbi aro Misila boli dujon swalio hoisil sare likhi dise likhi diar bisor eta kono respond nai kintu managerok phone korote bole koisi ami kun CM আমি চিনি নাপাওঁ আমি ভয় নকৰোঁ তোমালোকক কামত নলওঁ এনেকুৱা কৈছে তাহাঁতে কোৱা মতে ছোৱালী দুজনে কিন্তু লিখি দিয়াটো দিলে ছাৰে লিখি দিছিল CM ছাৰে লিখি দিছিল মানুহখিনি ল'ব লাগে তাহাঁতে কোম্পানীৰ মেনেজাৰে বোলে এনেকুৱাকৈ কৈছে কেয়াৰ নকৰে আপোনালোকে চাফাই কৰ্মী কাম কৰিছিলে ন আপোনালোক কি কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে কৈ দিয়ে এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছিল আপোনালোকৰ আমাৰ মানে তাতে কাম কৰি আছে তেতিয়া মানে একো ইনফৰমেশ্যন নিদিয়াকৈ আমাক ওলাই দিছোঁ তেতিয়া আৰু আমাৰ তাতে কাম কৰা 5 বছৰমান হ'ল তেতিয়া আমাক মানে আজিৰ পৰা আহিব নালাগে এনেকুৱা কৈ কিনি তেতিয়া আৰু আমাৰবিলাকৰ মানে নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল ইহৰ কাৰণে আমাক এনেকুৱা ক'লোঁ এনেকুৱা কথাটো কিমানজন আছিল আপোনালোকৰ আমাৰ লগৰ 6জনমান আছিল কোম্পানীটো কি নাম কোম্পানীৰ নাম হ'ল জব ইজ ইন ক'ৰ এইটো এইটো গুৱাহাটী
এতিয়া কোন আছে মেনেজাৰে উলিয়াই দিছে আপোনাক মেনেজাৰ তাৰ নামটো সুনু কুমাৰ আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত কি কমপ্লেইনো পাইছোঁ আমি পাব্লিকৰ পৰা কিবা আপোনালোকে শুনিছে নেকি পইচা অন্যক ভৰাই দিছে মানে এনেকুৱা আৰু মানে কোনোবাৰ পৰা কিবা কি কৰিছে পইচা পাতি লৈছে এনেকুৱা শুনি পাইছোঁ এটা বেলেগ তাতে কমেন্ট আছে বেলেগ মানে সিহঁতে টেণ্ডাৰ মাৰাটো মানে 100জন বুলি এতিয়া 100জন মানুহটো নাই তাত তেতিয়া আৰু আমাৰ জেগাটো মানে বেলেগ নতুন মানুহ লৈ আনিখিনি তেতিয়া তাক কাম কৰাই আছে সেইটোকে আমাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো নিয়মটো কি এইটো নিয়মটো মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ কোম্পানীটো একচুৱেলি কলকাতা বাহিৰৰ নেকি অসমৰ সেইটো কোম্পানীটো কলকাতা বাহিৰতে আছে ক'ত হৈছে ঘটনাটো মানে ঘটনাটো আমাৰ মেডিকেল কলেজৰে হয় ডিফু মেডিকেল কলেজ এতিয়া আপোনালোকে ক'ত এইটো কমপ্লেইন জনাইছে এইটো গুৱাহাটী আমাৰ চেয়াৰমেনক কাগজ দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত লেবাৰ ইউনিয়ন অফিচকো দিলোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ ছাৰ টুৰিৰাম ছাৰকো দিলোঁ টুৰিৰাম ছাৰ মানে কোনো ৰিপ্লাইটো দিয়া নাই DC অফিচকো দিছোঁ তেওঁলোকে একো কোৱা নাই নেকি তোমালোকৰ এতিয়া গোটেইখিনি চাফাই কৰ্মীকে উলিয়াইছে না ছুপাৰভাইজাৰো উলিয়াইছে ছুপাৰভাইজাৰ 2জন 3জন তেতিয়া আমাৰ চাফাই কৰ্মচাৰীটো 3জন 6জন টোটেল ষ্টেপ বেলেগকো উলিয়াব যিটো দেখা গৈছে সেইটোতো সম্ভৱ শুনি পাইছোঁ কিছুমান মানুহ কৈছোঁ আৰু ওলাবলৈ কথা কৈ আছে এনেকুৱা শুনি পাইছোঁ তেতিয়া সেইটো কাৰণে মই আপোনাৰ কাৰণে মানে এইটো কথা জনাবলৈ তেতিয়া আপোনাক সাংবাদিকক মাতিবলগীয়া হৈ গ'ল লোকেল ছোৱালী 2জন চাৰিজন তাৰমানে এই কোম্পানীটো ধন দি চাকৰি দিয়া হয় ধন লয় মানে এনেকাই আৰু কমপ্লেইন পাইছে মেনেজাৰে কি কয় মেনেজাৰটো লগ কৰিছা তোমালোকে মেনেজাৰ মানে লগ কৰিবলৈ মন নাই নকৰে মানে ইয়াত ডিফু আছে মেডিকেল বেক চাইডতে ভাড়া আমাৰ কাৰ্বি ঘৰতে ভাড়া থাকি আছে সুনু কুমাৰ আৰু নামটো নাই ৰেচপণ্ড কৰা কথাটো পিছৰ কথা লগ কৰিবলৈ মানে টান লাগে আৰু নম্বৰ যিমান যে নম্বৰ আছে সেইটো ব্লক কৰি থৈ দিয়া আছে Lokhimon aron ratching room amai pi kapedo ponji Aphuthak lamthe kapeklang. Khailapen longri angri angdon kapedo ke dhorompen ekethanta isi kethetan lapen angri ekewan angthek lasonsi nonankeleji niphai inkoy rapho thanga chiklo dolamara Lokhimon asramalong Assam CM lapen team Karbi Anglong atumta nangchetong dunsi ratching room amai pialong RD pidunchi. Lakha inkoy da trok dua barguri MSC constituency ke parlo lakha hini dolamara angkang Lokhimon asram sokphe e aklamalong kapedo ponchi ratching room amai pialong Bharat adet angkangalong anong kachethang phluk mama mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen Team Karbi Anglong Ajabang, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso Atung Penchenglok, EM MSC, Lapen, Penang An Kete Kiring Atungta, Nang Chetong Dunji. Lapen, Labangso, Ratching Room Amai Pi Along Ke, Lokhimon Aron Pen Akaprek Adhoram Atungta, Chetong Dun Tamit. Lapen, Kisi Kidang Tang, ta 70% anke kitang lopusi herang kia thengno lamthe nang paklang do duabar griben adverson ko report Karbi Anglong News Channel si kardo si yang itu dak dual bagri press club pen dak Lokhimon ashram itu non ke wangji 25 ani rapching romai ke padolong itu pada ponji long itu nang ko humri ke bang itu kan churo lo kardo masih lalu non ke wangji amaya Aphan itu kisik cedang pon unian ke kitang tang sonsi ke onglo kasih labang so maya long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma stane ngachitong munji lapen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM MEC gitu an stane so ma ngachitong munji kasih Lokhimon aron ki koy arat
kido anstame labang sorni adawan tin pen along tin pen kewang pen ali ralon nang kiton je konsil ni tum chung pondo la pen labang so rat chingrum amai long dhorom amai lasi labang so dhorom amai long kaprek adhorom la pen kaprek akhai tum stame na chitong lunji rotang telatak ni tum pen welcome lo lasi labang so amai ki klem ke dam pen chenglok ni tum lukhmon songo la pen lukhmon songo thang chino mai pen kado we pen tum ching ki than pen pen an saing deni tum non pachun bon सभी दर्शकों को प्यार भरा कादम नमस्कार। यह जानना बहुत अति आवश्यक है कि आगामी 25 फरवरी 2026 को दोलमरा में स्थित लुखिमन आश्रम पर सोफी अकलाम पर बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ राचिंगरो अमा यानी कि एक विशाल और भव्य धार्मिक एकजुटता महासभा का आयोजन जिसे लुखिमन संघ द्वारा किया जाएगा और इस महासभा में बहुत सारे राजनेताएं से लेकर सभी शुभ चिंतकों, दर्शकों और श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिलेगी। जहां तक की बात है कि ये जो कार्यक्रम है राचिंगुम अमा, यह कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक महासभा है जिसे हम सभी जो प्रिय दर्शक हैं और जिन्होंने हमें देख पा रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम जो है हम सभी जो धर्म प्रेमी हैं, जो धर्म के रक्षक हैं या जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए आह्वान है। आप सभी बेझिझक इस महा कार्यक्रम जो इस महासभा है वहां पर आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इस दौरान हमारे जो असम प्रदेश के माननीय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और साथ ही साथ हम सभी जो लुखिमन धर्म के अनुयायी हैं और जितने भी जो श्रोतागण हैं उन सभी को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के जो मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलिराम रोहांग जी और जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आसाम क्षेत्र के सह प्रचारक है वशिष्ठ बरुआ जी, वह भी सम्मिलित होंगे और हमारे माननीय सांसद सम्मिलित होंगे और विशेष अतिथि के रूप में बहुत सारे स्थानीय विधायक और डिप्टी स्पीकर भी सम्मिलित होंगे और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। और यह कार्यक्रम जो है हम हर सभी जो वर्ग है उन सभी के लिए दरवाजा खुला है, आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 10,000 से लेकर 15,000 तक कैपेसिटी है। आप सभी आ सकते हैं और यह हम खुले दिल से आह्वान भी करते हैं, आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। और यह बहुत ही हर्ष की बात है कि हम सभी आज 25 तारीख को हम सभी देखने को मिलेंगे। লক্ষীমন ধৰ্মৰ সকলো অনুযায়ী ভক্তগণ তথা ধৰ্মীয় শুভাকাংক্ষী ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব উক্ত সমাৱেশলৈ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গোলাঘাট, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, তাৰোপৰি বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ বা অন্য আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও ভক্তগণ বা ধৰ্মীয় অনুযায়ী আহি ইয়াত সমবেত হ'ব। গতিকে উক্ত সভালৈ আমি অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ CM মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱকো আমি সভালৈ তথা সমাৱেশলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰী অমৰ সিং কিশোৰ ডাঙৰীয়া দেৱকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে উক্ত সভালৈ ভক্তগণক আদৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে লক্ষীমন সংঘ তৰফৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা প্ৰায় তুংগত প্ৰায় সম্পন্ন অৱস্থাতে আছে। গতিকে উক্ত সমাৱেশলৈ মই সকলোকে আন্তৰিক আদৰণি জনাইছোঁ। কাৰ্ডম নমস্কাৰ।
Ing deng ingkoi rapli Dipu Press Club amahang kithegarni katalon pong. Ningkan surihini rahini thang achiklo niphai ingkoi rai si arni Dipu Press Club amahang peteklo. Lapen aningkan wang sita talon bom wang bom si pining aningkan le thot sita me thang niphai ingkoi rai si arni Dipu Press Club asai hemalong kedo an members lapen president atumpen talon ponlo. Lapen Dipu Press Club President Bor Singrong Par ahin pen him kedo mate kek ing than ponsi mesen pen pachun pon longlo. Dipu pen nangkelo abirta Real Son Hanse report Karbi Anglong News Channel. Press Club আমি হাঁকে ঠেক ইনকোয়ারি রাখি পিচকার নিল বেলাসো আর্মি কেমিয়ানি নিলি কাদোরে মিডিয়া করতে ইংরেজ দুখানাটা নিং কাংসাম আকারদম পাজিরিলো লাপেন মুকিবাঙ্গি আর্মি আহুদামটা ইলিকুম মিডিয়া করতে ইংরেজুম আমিনা রেসপন্সিবিলিটি লাপেন আমিনা আকু চিচিনিসি সাইডিং পনবম ক্লেম পনবম বুকুসি ni ningthelo lapen alang ni chumhanata choro pajirlo lapen media tumhanke bangipu gatekeeper of truth amrela mage ahomlambe pulo hoitor prohori la pulo tangte ilitum media tum ahokpet alam toksi ratangno pachitak nai kali ili kalang lambe ilitum pachitak tanang nai ahokpet alam tarlipsi kinisi anci itu tangdak nai pakai thang nai panius pusami free ko nai lapen isala make media tumhan mirror sudaku mirror of society la society la so ahar kilo lasi society ahar ke la so media long siklang ko la son pulo tangte ilitu ahokpet anis mange tipaklang baki pringpon la bagi kenang so pinong la pen isi bangke ilitum kado kita tinggi tahai ba gulong lo tahai yellow journalism pulo te kupya pala sila ahom lambe pulo halodia hangbadikota ba yellow journalism pulo tangte la son si pudamlo anis bangke pi exaggerated tamane abisi nije pik abisi tok pik kali lilam tame abisi pacan thore lafan pulo tamte exaggerated pulo news bang exaggerated litum slam thida nai lapen litum news bang heti bias kali da nai madu abita dun de nai lapen litum news ke tibang ke imi thanga le phan he la puche tok ke chokte lapen ahokpet news si paklang ponang ko la pulo tamte la bangke ahokpet news ko still la son flame play pulo tamte hedi exaggerated news to ho ahok kali news ke paklang bang abe ki dun partiality ki kori neutrality dode pulo tamte la bangke yellow journalism lo asi ilitum society long mate rat te dalong ilitum media korte ilitum krihem nai asai dopik la pen ake thedum arpudo asi pini ilitum la Dipu Press Club ami hangke thik ani li kado we media korti tempat junri into je ilitum journalist atum pheraki atum bisudhi responsible pressman asi kado we ta responsible pressman kichi krong die phan balaso asai ke dengi phanili kado we media korti tumhanata junri katom Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu